زیرا وقتی که همین او استفاده میبری حتما مثل همین زیرا او محکم که چمکوشه که او بهوده نروه. деҳаи ҷовидон дар ноҳияи абдурахмони ҷомӣ ки 3500 сокин дорад солҳо аз мушкилоти норасоии об азият мекашид. мардум маҷбур буданд аз оби канал ҳам барои нӯшидан ва ҳам барои обёрии киштзор истифода баранд. ҳоло бошад вазъ тағйир ёфтааст. ин деҳа соҳиби зиёда аз 100 нуқтаи оби тозаи нӯшокӣ гардидааст. дар ҳамун қариби деҳа ҳамун кӯчаи мо ба як та об аз зери заминӣ меомад. мардум فصل زمستان وقتی که آب کم بود همه شب و روز همونجا نوبت میستادن آب میگرفتن. کودک‌ها برای آب در بقلشگاه ها آوردن به کانال به طرف کانال میرفتن یا که در راه ماشینگرد همین کانال همین آبی که از زیر زمین میاد در اون طرف راه بود بچه‌ها میرفتن. همین ما در خواطر بودیم که خدا نکنه یگان واقعا نشه. این معلومات در تشویش بوده. وقتی که بچه‌ها رو میپرسیدن میگفتن ما آب برای آب رفتیم. هر چه دو سال باز همین مسئله حل شده. шодигул омезгор ва фаъоли деҳа пас аз гузаштани омӯзиши экологӣ қарор дод барои беҳбуди муҳити зист дар деҳааш ихтиёрӣ кор кунад. дар сатили дорем мо мисол барои картишка пиёза гирифтан бо ҳаз коғази ранга килёнка бақлашка ин чизоро мо бо алоҳида дар як қопча гирем алоҳида истифода барем. сокинони деҳа асосан ба деҳқонӣ машғуланд, аммо бо мушкилоти ҷиддии об рӯбарӯ ҳастанд. заҳбури деҳа заминҳоро шӯр карда ҳосилнокиро паст мекунад. ҳарчанд шодигул ҳамроҳи дигар фаъолон ҳар сол заҳбурро тоза мекунанд, вале имрӯз камобии дарёи вахш вазъро боз ҳам мушкилтар сохтааст. ҳамин замини ман ина ҳоли пахтамона бина ина дарахтора бине мекорем қоқ меша обо меша вақти бо дер мешад як партия оша гум мекуна гӯша гум мекуна. апай муқаддас занакора ҷамъ кунед хона акаи толибда биёед дина мо як омӯзиш омӯхтем амуро дар шумо бо омӯзонему фаҳмондадиҳӣ намоем. шодигул ки модари 3 фарзанд ва бибии 10 набера мебошад кӯшиш мекунад донишҳои худро пеш аз ҳама ба занони деҳа омӯзонад. онҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бо ҳам дар иртибот ҳастанд. яке аз шогирдони ӯ Шариф Моҳ ки аз таҷрибадортарин деҳқонзанони деҳа аст ҳоло ба дигар занон усули шустани шӯрии заминро таълим медиҳад. баҳор ба помидору бодринг балгарӣ мекунем филизода баъд бо тобистон як бор ҷигори алафӣ карда говоба сеюм бор каресӣ мекунем замистон ба меборем. мо ҳамира чӣ мекунем мешинонем ки шӯрии замин бисёр аст. мо ира мешинонем тез тез об ки додем шӯрии замин меравад бо баҳора замин шурӯъ мешавад милоим мешавад. чор тарафша махкам мекунем. дар болои ҳамин чиёе ки мо маҳсулоте ки тайёр кардем обам як сатил пошидан лозим камтарак. ҳамин обе ки мо пошидем ба воситаи ҳамин сурохиҳо дар дохили ҳамин компоси мо рафтан мегирад ва пусиш давом додан мегирад. дар муддати 3-4 моҳ аллакай ҳамин порӯи мо тайёр меша. мо метавонем ки дар заминҳои назди ҳавлигимон истифода барем. ба гуфтаи шодигул ин усули камхарҷ на танҳо партовҳои хоҷагиро кам мекунад балки ҳосилнокии заминро баланд бардошта сифати онро беҳтар мегардонад. ӯ мегӯяд дар аввал на ҳама ба ӯ ҳамчун омӯзгори кишоварз боварӣ доштанд. баъдтар натиҷаҳои кораш дигар занони деҳаро низ ба омӯзиш ҷалб кард. мақсад аввал мардҳо иҷозат намедоданд, занҳошона иҷозат намедоданд. баъд ака ҳамин 3 зан меовардем даъват менамудем ба онҳо мақсад кор омӯзишҳои гирифтагимона меомӯзондем. онҳо кору фаъолияти худшона давом додан мегирифтанд хубтар мешид. баъд зане ки дар омӯзишҳои мо иштирок намекард онҳоро медид ки шумо ҳамира куҷо ёд гирифтед чӣ фаҳмиде. вақт мегуфтанд ки маълима мақсад мора мақсад омӯхта ёд дод. онҳо оҳиста оҳиста ба ҳамун сафи ҳамин занҳо дохил шиданд. фаъолияти пурсамари шодигул аҳли оилаашро водор сохт ки ӯро барои идомаи таҳсил дар донишгоҳ ҳавасманд созанд. имрӯз ӯ бо вуҷуди мушкилиҳо соҳиби маълумоти олӣ гардидааст. соли 2003 вақте ки мисол дохил шудам аввал имтиҳонҳоро ки месупордам духтарчам маҳбуба дар дастам дар чил будам ки маълима кӯдакатон хурд аст рафта дам гиред баъд меояд оянд мехӯред ки ман ба ҳамин мушкилотҳо мақсад сар нафуровардам. кӯдака дар пеши шавҳарам хуштоман намуда рафтам хондам.
الکل نمیتونم ما با هم برادر ما با هم برادر با هم یووره خانزن همون دهات دیدیم که مردم همه بار اومده با کم از او مقصد چی انا یگون چی نگرفتیم لیپوس میپوس فقط خشونم فرزندشون نگرفته از دوه مقصد از درن آب باید ببرویم ما هم وقتی که در مابین همون فرزند خود را ندیدم خیلی مقصد یک چی کشیدم عذاب که مقصد فرزندی ما در کجا چی حال داره در همین حالت وقتی که برادر جمعی دویده رفت گفت که اوچا مقصد خواهرم انا ای کجا بر اومده است کودکای ما در لو یا خیلی چی گرفته و اونها رو آوردیم خونه و مقصد همین گفتنی هم که ما باید همین کاری کنیم که در همین کاری پستی و بلندی همین زندگی در بر همه زنها باشیم. تغییرات اقلیم در 10 ساله اخیر به منطقه تاثیر جدی رسانده است. حرارت هوا تا 1.5 درجه بلند شده، بارشات خصوصیت نابرابر پیدا کرده است. در نتیجه آبشوی پیریخ‌ها حجم آب دریای وخش تغییر یافته، گرمی از حد زیاد باعث بخارشوی آب و شورشوی زمین گردیده است. بر علاوه باران‌های شدید قبض حاصلخیز زمین را شسته به کاهش حاصلناکی آورده می‌رسانند. شادیگل با فعالیت خود اثبات کرد که یک شخص تشبسکار میتواند در منطقه تغییرات نظررس آورد. او نه تنها اصولهای نوی اکولوژی کشاورزی را جاری کرد، بلکه آن را به دیگران نیز آموزانده حرکت حفظ محیط زیست را به راه ماند.